paingaran kau mampu mertoman abe sopa pekalip aku kapengiginaw na obepapekait tadem kai sa obesan sakay pakanagunian sala lagi mo na oray abe istan tiga ilawan kabapiay di tamaragi apa teding anakku panai apa penginunang kuden adik kau kering kakak adik kau kerau bakap bekas sengkong saberakam bersabar kato bapa nakaburudi naga unsopan arima saya rakai di kutang di lagawang korun saya bumaladai mangede pada ya tahu kau sumata pikir sialang ada panginang sadi kakak alasu kamu adik adik okanayo oden ako di lagi nasasaratan lailan sadar inun kau gigirawa kembung adem bosudi kerau ding kakek tarik kau dadam maila sagina wangkang ai dumaila beken ngadi kui kayan satang ibasuk kaya surah nongkong lain kigena pikiran ulayang kusang besar keadaan sesat
kapan apa pemegelang aku di karo dan di kiri apa pemaginan tanah aku di laut di desa kamadu kaya sare inoan apa main mia bing benar sasai la kawan gawan kae du di bulan layun nainu berkade nayun kaki depan anon ini kita sari naon kadi tabo min rimbu itang kulo abinani na umapanganiakan sarong bola denakan ay dorim barang gedung napay kakalasan kaden ikal na yung sabaran kapay makay deinakan soboro kasay sakit laburo kasakian kamay taku mambungaran ingaran taso gedung nadatak orang kaya ini di buka penari gendang di may gilian sedinar kama ampir sugilila ako makuden salay inuwi nadia otuan lagi nadudun tanah taon kamu aku dinamini kupur di rumah ina bekan aku upang tadi aku mesini rigen ere nareka demeles imaregen saginawa ay dumangato ngatay apa makin mentok saungangan dirang wateng
bangun kagiyan apa dapat ipulila-lilang ako ginawa pembolongan sagian nila anakku sarayang ko mangkosok Bapak menagih Mangan apa selagi Harano nasa kapululot Epo terimo na oray Sagian ay nilalako Saribo na ko sa yadan Sa ayak kabendingan Lapan atas orang kaya